ekhaya bafika mina abantu hey hlalela inkukhuza abantu ihlazo abantu bafika mina la mangithi nyamkhuza lo muntu ukhwela kimi ngenduku mangithi nyamkhuza yekukweba ukhwela kimi ngenduku safa nyama thina zembuzi zabantu safa nyama thina zembuzi zabantu uyabaleka njalo abantu bafika mina la mina ngangazi ngempela ukuthi ngagana uMadalela ngempela phela mathanga lentombi ahlekisa ngoba linga ukuhlala kwentombi ekhaya konene kwingozi ngomzali zani ndoda ngokusama simtapha sale ncane ngasithola ngisiza ngiphathela umama mthetho amasekhulu uyakithi emsengo amajoda ngibuya khona ufuna ngiphuza esidunyana kabana ngiphuza khona sifuleni isikole hayi ngitaba nayo inkunzi yami ukuphalaphala sentombi sajolana sizoka sekushintsha ukhuluma sekwenta seliphuma kanje sibomva isitholo sishoda ngento yokuhlala intombi sithela phezulu entaba nizokhathala jansa le ntombi mfokamjiya kepha evilo nkosana isigodi omfalana mthetho bathini ogedela mfokadala ubashaya bavumile safa nyama thina zembuzi zabantu safa nyama thina zembuzi zabantu uyabaleka njalo nje abantu bafika mina la abantu bashaya mina la hey hlalela inkukhuza abantu ihlazo abantu bafika mina la safa nyama thina zembuzi zabantu safa nyama